18:4 Ukar jamaste Jesucristo tatitoja Akam sasaw artaniptam Markaja Nitsun hapjam Hanmanachik huchlorabhamti Dios aukisay bendisispan acá alwatana munata radio chukirinaka humanakampi acá alwatanja maiku timpiwa acá radio toque iqatastan Dios humanakaro bendispan Dios gracia toque todavía humasa nayasa hakañanisktan Dios hakañ mait askisto ukami panja kun slurs na kaurakin siempre creyente na kah Diosat poniw parlas na Diosat poniwa hiwas na kaha parlas na kao kachikans kunalay kutih Diosan aro na kapakiwa hiwas na katakih achak kusisinya Diosan aro na kapakiwa hiwas aroha chamanchisto Diosan aro paste binyay hakanya poniwa. Ano Diosan aro kamakkitin so tikiti. Ukataw Diosak sakay alah pachas agapachas tukusiniw pasawayaniw. Pero aro nagakaha ani poniw tukus kanitsyo niw pas kanit. Kun hakusinyas kumak monata radio chukirinaka maikutimpi kumanakan hilatama hermano Lino kumanakan pipalta sinyataki. Kun hamateja acá pasere programa nakan palt asistan ukaste hechtakote Elías profetah orakana unistañapa Diosan aruna kapa parlasa no Diosan chosarstat markaparo chekpach takiro uthata hanyataki Diosan arupata chosarstata creyente nakaro Diosan aruparo washtatampe irphat hanyataki hayo katakiwa pechkakote Elías chachaj agora kan unistaña pataina ya o campisa Santa Biblia nja anchit kamakpalt astanwa nairir Eliasata pair Eliasata yasti chakmantanwa kimser Elías ya kachak pasaki ptawa ektanwa poser Elías ukaro portana poskuti kun jamás Elías akawra kana onistane ya mana karam kainya taki de repente maini nakaj por primera vez estás charakchisto upanakajaniwa kaltat pachak istapkit pero humaja hila kuyak estaba ektaw kaltat pach aka programa markaja miston hapjam hayko programa en casina sawada wilhta kantatinaka sohta wilhta alwatata pakalko wilhta alwakam aka programaja aka radio tercer éxodo uka toqueja paltataski ukamaraki domingo alwanakaja repita asiski aka paisa predictat arunakaja domingo sohta wilhta kantatita pakalko horas kama kamaja taquejo panagaro arum tractanwa ya que tiene que ischukchisto siempre sapa sábado naka sapa domingo naka arum tractanwa acá Bolivia La Paz mercanza o cámara que anca mercaja mercanza que tiene que ischukchisto aymar lajrat palta sirina caja o panagar arum tractan o kamaja nairir Eliasatja niyo palta apxmaj pero hanero kauhar por kasinja wa kisyon eragatja Dios aukit mait asin katau kampe avanzas kanyani kun jamás pichkakote Elias hakawra kan unistaña patakiu kanagat bien Dios aukiro hakesta sueñani oración toque
Alaj pachankiri kuyapayasiri Señor Jesucristo. Dios pagar snawa aga cantatina, human graciam toque, mako tempes todavía, cantate shipta. Umaja ka cuerpo na kajaroja, masuma samartavi chorap jarakista. Ucampes Señor, hakanya ni kasinja, waktap jarakitoa siempre humat parutasinya. Human aruna kama arsuayaña. Taque kitenagateja, harjatapje, autjatapje, hupanacaro. Porque kilakatamanja, nanakaj leitapjto, Evangelio de Mateos capítulo 5 canquiwa. Cosesiñaniwa, autjatanakaja, harjatanakaja, Diosan arunakapata. Hupanakawa, o hacha bendicitani sa sausi. Hupanakawa poktatani. Hupanakawa, manqtayatani arunakamampej. Hay ukhamao kilakatanakamaja. Ukamaste Señor, que tiene que teja acá alwatanj, acá program suitapje, autjata, parjata, arunakam istañat. Yo sé que hupanakaj Señor, bendice tapjaniu, umachtatay bendice amaya, ukamarak Dios nayaros yanaptarakita, nayak solamente ma instrumento kitwa, humao Dios santifictasma, enteramente acá instrumento, ukatzte humach usasma, la caja, amuyoxa, taquicuna, ukamata, que tiene que ter istapje hupanacaro, paltawayasma, Señor. Dios pagará tamaya, camaraki o Señor Jesucristo, bendistam, acá máquina nakapnaki, ukahilatanacaro. Ukamsasamaitasma, acá luatanja, Jesucristo Santo Sutimaro, ukamapan. Ukamapan. Bien, ukamahichakucha, hilanaka, kuyakanaka, Kunjamateja, acá programanja, chikpachapini, paltasisktanja. Kitins nairir Eliasaja, ukaj Elias desvita. Ya. Ukaroja, kitins pair Eliasaja, ukaja Eliseo, ay ukam sotinino. Kitinsa kimsir Elias kamaja kaora kan unistirija, ukaja bautisiri Juanano, Juan. Ya. Acá persona nakaja, tanto kaukiriteja Juan Bautistasa, ukamarake Eliseosa, Kupana karoja Eliasan ajayupawa chamanjana. Eliasan ajayupau hupanagaroja el pjaruna, Diosau kan permitin ukamañapa. Hayukatwa sistanja, hupanakaja, tiempo pana orasapanja, Elías profet jamau, portasipjana, predicapjana, chosar tatanagaros diosaro, utayanjana, takiparo. Porque ukanwa trabajo lorañanagapaj kwa ministerio Elías, acá ahora kana, unistañapaki, ukatimpo nagana. Bien, ichaja, puriwaitanwa, posir Elías, kitins posir Eliasaj, Kamsis Biblia acá posir Eliasaj kun jamás unistañap. Pasar litas y waitanwa, maiko timpis pais pakil katanak litas y wañani, Malaquías capítulo 4, versículos 1, ukatnaira kataro, ukamaraki Mateos 17, ukamaraki versículos 11, ukatnaira kataro, ukatextunakwa mayambe litas y ñanak. Pasar litas tan, pero ichaja waktistu maiko timpis litas y skanyaki. Akamsi castellano. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová
de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas, leyes para todo Israel. Verso 5. Verso 6. Acá para versículo igual importante. Y aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hierra la tierra. Gloria al Señor. Dios bendiga. Ocaroja, Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 11. Canseo acá. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Dios bendiga. Okamaja, munata gila, munata cuyaca, que tiene cateja, acá programa janía, acá tiempo naka, istapta, ni acá paxihil jamajiwa, copal tasistanja. Kishkakoti, Elías chachaj kaorakin, unistaña pjata. Ukaste, qilqata naktoqi. Aniwa, kiwasan amuyosat palktan. Anukaste, qilqata nakan kun yusaj. Profeta naktoq alsunitaina, ukwa, humanakaroh, hananchanipxna, acá qoyan santo librutwa liit anerakta. Ukamaja, poser Elías, poscote Elíasaj, unistas cañapaquita inao. Kuna tiempon sa poser Elíasaj, unistaña pata inaja. Acá kepa tiempuna, hichoro orona kasataki. Acá profecía arona kajqilqatataina. Profeta Malaquías, upatoqui. Kunjamateja acá capítulo 4, liit tanja. Sarakisa, acá jotaskiwa, mahacha asharkay uru. Kunjamas ma nina, ma ornoroh ninam pipichan tanja. Wali junto tatay tanja. Hay ukam. Urua, wali susthaskay uru jotaskisiu. Uka urunua, taque hach soberbio hakenakaj, que tiene que huchlorapki hupanakasa, uka orua, hupanakaroh kal katuntatani, ukatsti nakantayatani, hasta que khillaro tukuyatani. Ukam sasau diusakseja, acá qilqatanakanja. Ya. Versículos 2 ukanak sarakiwa, ukampis que tiene que nayar ashart kitoh. Kitina kateh nayan sotejaro ashart. Hupanak haroja inti salsun kaspa hayuk hamao ukorunakaj. Hupanak haroj al sonerakini si uno, kanata tarakini. Ukapachao hupanakaj wakakayonakam toktapjani, tisktapjani. Kun hakosiskeyas. Y hupanakasti kayuna kapampeo al taksubhani khillar tu kuya inkama kitina kateh han dios aristapki upanakaro. Ayu kama biblia parlej. Akaro nakaj haniwa aleko kama gigit. Akaro nakaja pasinya pau. Hayukat versículo 5 ukanicha hisrej. Akaja inayah kitantua Elías profetaro. Hanira uka akisiñanaka, hanira uka hanualtaña, hachaña, hanira uka lakachak, orosiña, orunakaj porinkipana, ukana era unayaj hitani, Elías profetaro. Oka Elías awa, wawanakan chimapja, apostolonak, au kinakar, chimaparoh porihane, si ukutayhane. Dios akalawatap. Jesucristo ora kankan ukaja Mateos 17 ukan leit araktanwa. Chik pachasa siwa a la verdad, ¿no? Vendrá
primero Elías. Chikpachas naira katja Elías apuniu jutascanesiu. Oka Elías taqikunasa kuthtayhanesipi. Ya. Entonces, kamaja, munata radio chiquirinaka, acá profeta Elías, oka profeta ja, utaña papuni teinau. Pero, haniwa, pa Elías kiteteja, nina karjata, nina caballo nakat makat keja, ukat haktankani. Hanukaja, Kupan ajayopa, kupan chamapa, kutaña pawa, machacharo. Kun jamás pair Eliasaja, manifestación machacharo, ukachachak satanwa Eliseo. Kun jamás a kimsiri Eliasaj manifestación ora karoja, tiempo para ora saparoja, machachtok ukachachasti, Juan Sutininbe. Entonces, hermanos, o capa es para que acá posir Eliasaja según Malaquías 4, versículos 5, 6, o cacayacatan garjamaja, ma chachjaroa, manifesta señapa, diosana, graciaptoque, Eliasana, ajayopaj, chamapaz. Con ala icoteja, con jamatej Elías, primer Eliasan, oruna kapanja. Yosan marcapaj chosar statainja. Hayo kamarakiwa acá. Posir Eliasan oruna kapanja. Creyente nakaj chosar stajañapataina. Chiqpacha yatichawit. Chiqpacha doctrinat. ¿Ya? Uka tiempo nakan hakashtanichaj. Además, Biblia para el chistoa, otjiwa, paqalqo tiemponak. Según Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, uka qilqatanaklit abhat. Ukan para el chistoa, paqalqo iglesia nakata, para el chistoa, paqalqo ángela nakata, paqalqo warawara nakata, etc. Ukan akaja, casi ñapau. Tiempo paro, horas a paro. ¿Qué vas a nakaja? Acá tukuy oro nakanja, acá kepa tiempo nakanja, hakas hatatanwa la odisea es quizá, uka tiempo na. Uka kepa iglesia hatainau. Según Apocalipsis capítulo 3, versículos 14, uka tnaira katar humahlitat. Y kun hamatainas mensaje paj acá, jepa tiempo, iglesia taquej. Apocalipsis 3, verso 14, ukatnaira kataroja siwa, Diosan arunagapaj. Umaja, uykutao siwa. Alalara kitawa. Pobrera kitawa. Kun hayakiskeas. Además, sarakiwa haneo junto uktasa, nitayaktas. Ya pitao siu. Ya pitam laiko la kajatja, wakakno kuma. Sasawa, Señor Jesucristo, arsuay. Iglesia Laodicea, tucuya último, tucuy tiempo iglesiaro. Entonces, kunatsa diosaj ukamispache. Ya pitao. Uka estadon katapi akatukuy timpon. Dios santo asirinakaj. Mayor parte reintinakaj más que kuna iglesia angpas. Kuna sutin iglesia angpas. Mayor parte. Ya piutuk haphatain. Aneu Dios atakamahatain. Chosarst haphatainau. Chiqpach Diosan yatichaypat. Diosan chiqpach arunakapat. Hayo katawa. Acá Malaquías 4, versos 5, 6, ukaja. Acá tiempona, okasiña pataina. Ukatao, acá tiempo taquej, profeta sanitaina. Diosaja, Malaquías, profeta toque, de que, utaña paponiu acá tiemponja,
profeta Elías ukaja. Ukatao Señor Jesucristo ora kankan ukaja Mateos 17:11 ukarjamaja sataina naerakatja Elías apune hutaskani. Ukampech diusaksain monaskan hanira nayan hutanyah nairasti Elías hutani. Ukawa uka chusarstata, uka maisarstata, uka llapirata creentinaka, uka llapirata iglesia nakha, ukawa chiqata tayani, ukawa Diosan takipar uskuni, ukawa Diosan aruparo puriani. Ukat pasiha versículo 6 anja, uka Eliasawa kutkitayhani, kun jamans apostolonakan sarabipaj, kun jamans apostolonakan yatichawipaj, porque ukan kapjewa aukej padre, ¿ya? Acá tiemposti wawana kamatano, ¿ya? Entonces, wawana kanchima paja, aukina kanchima paro kutayhani, ¿sí o no? Que versículo 6 anja, Malaquías 4 anja. Entonces, ¿qué te socaj lorani? ¿Qué te es lorañapa? Lorañapawa, profeta Elías. Pero acá Elías aja, acá Elías an ajayupaja, chama pasa, mensaje pasa, Kutañapawa Diosan monañaptoque, Jesucristo monañaptoque, machacharo. Kun jamasa paire Eliasaj, paile Eliasan urunakapanja, machacharo jutanja, Eliasana ajayupaj, Eliasan chamapas, ukachachaja, Elisionpi. Kun jamas kimsir Elias timpunja, machacharo, uka Eliasan chamapas, ajayupas utanja, ukasti bautisiri Juan sutinino. Y acá timponste ukamarakiwa Eliasan ajayupaja, Eliasan chamapaja, mensaje pasa, machachharowa hutañapaja. Hayuka chachato hichaja humanakaro muntja acá posir Eliasan unistatapa ukar purkasinja. Acá chachaste ma orowa yuritaina. Estados Unidos marcana. Quinto que satawa Estados Unidos marcana ma marca hotjataina. Quinto que, ¿ya? Hayuka marcanwa yuriwa yataina. Ukaste ma abril paxina. Sohta oro sarakata abril paxina. ¿Ya? Waranka llatunka pataka llatunkani uka marana. Castellano Risnawa, Yoriwa Yateinawa, 6 de abril de 1909. Ukamaranwa Yoriwa Yateina. Quinto que, Satmarcana, Estados Unidos, Ucamarcana. Sotipaja, Satawa, William Marion Branham. ¿Ya? Ukamu paja, uparoj sutinst awayapjataina. Más que todo, aukipa. Aukipa satatainawa, Charles Branham. Ayukam sutinitainau. Entonces, acá yo baja, ukamau yoriwayataina, Estados Unidos marcana, sutinstata, William Marion Branham. ¿Qué es? Yorkana ukapachaste, según historia panja hischistoa, Yorkana ukawihta kandateja, ma hachak hanawa, pintanchiqa, mantataina, kaukante hukahiska yokalowaj, William, Marion Branham upaj, asukitos kanja, mamapana, amparapan katasinja, ukaw harowa ukahachak hanaj, pintanat mandawayataina, y utpachaw kantataina. Parteras todavía ukankaskana, ma kimsa positis tigunaka uthap. Angkahat visino nakas unihap hatainaw kun hams ukaotak kanatatanj. Ihaniwa upanagaj amuyapkanti kunansa. Wale sustatawa nos parataw kedap hataina. Unapayateja William Marion Branham upaj aswawaskana.
bajo calwa yuriscana. Yukamatsti ukata uka kanaja chaktawa yataina. Y haniho panakaja amuyapkanti kuns uka significana. Ukat hukam harosti ma han kopalomarakiwa wali kochiki ventana rojo ukno karakiteina wali suma han kopalomita walis arum kaspuka recién nacido awaro arum tawai kaspas walik yorwaitax kaspas hayukam han kopalomitaj ventana tuñihattatain tanto aukiparo tanto taikaparo y tanto parteraro que tiene que ukankapkana ukamaraki kaukirwa uitatej ukalwaj yurkana ukaros uñahat awayataina ukamatja ukahan kopalomitaja uqtjarakiteinawa ukalogaratja hay ukamawa historianja sawayistoj ukampis unapachatej akayoqa wawitaj Villa, Marion, Branham, Upaj, Hilsoa Jataina. Niaponiwa, Pacal Comarani Han, 7 años. ¿Ya? Pacal Comarani. Upaja ma campesinuna, Wapakirequino. Charles Branham, Uka Aukiste, ma campesino chachano, Estados Unidos Marcana, Kentucky Marcana. Entonces, upanakaja wali pobreza no hakasip hataina. Upanakaja hani oint apkante agua potable con teje choroji wasanakaja utanakasans otje hayukam agua potable. Anukaj kamponja upanakaj ma puchotkiu tasip heritaina. Hayukam aka yokalawitaja seguramente. Taikajo par kitpachana aptaniña pataki puchoro. Uka puchosti utapatja. Ay pachanganwa. Ukatawa, akayo kalowitaja, pakalok maranejan ukaja, Villa, Marion, Branham sutini, upaj wait eri sarawayateina, y aptat hutkasinsti, upaj ma kokahakanwa samartasiteina. Ukatawa, kokahakan samartkasinja, upaj istataina, ma hachataya, ya ukam hauqandaskiri yaqanax ramanax onxtayatain ma hachataya ukata kayo qalowitaq sustkasitaina ukatupaq unkatataina ukaqqaro ukaqqanwa hayaq walipuni muyhana ukatupaqa unchukina unatsa ukatayaq ukam hani unaqtkantu ukatayaq solamente chikchiqa qoqanwa muytawayataina ukaqqatwa ma aroj mischunitaina osañmontaqa ukatayataypit ukaqqoqa hakataypita mistanitaina ma aroj ukarosti akayo qallowitaro parlajayataina unapachatej paqalqmaranikana Kamsan sukaroja, castellano satainawa. No fumes, no bebas, no ensucies tu cuerpo, porque cuando seas grande tendrás un trabajo que cumplir, una obra que cumplir. Ayuam. Aymaron hisnawa, ukatayatja. Aroj mistatainawa ukayo qallo awit jaroja, inchupa istaña patakja, satainawa. Aneu sigas lornak pitatate. Aneu machair umanaka umatate. Anera kiwa, cuerpom sanchims qañuchatate. Kunalaikotej hachajat ukkaja, ma obra, ma trabajoa lorañama. Tasao sataina. Kitis ukampal haipachanja. Hermano, amigo, Dios paispau huparoja para el hayaskana. Sitej humahleit asma, Job, Antiguo Testamento. Dios muchas veces osiwa, kunay mana,
Aqero, kitite hopatak ajlitaki, ukar paljañatakij. Ukar uñistañatakij. Por ejemplo, Joboruj, Yosaj parljayanoa, ma tayatoqiraki, castellano sato torbellino. Ya ukatoqiwa, Joboruj Yosaja parljayarakin. Entonces, a nivel extraño kite, William, Mariam, Branham, ukayo kayo witaro pa kalok maranejan, ukaja, a nivel extraño cante, Diosaja, parljayatapa. Niu sigarionak pitatati, a niu machheir umanak umatate, a niu cuerpum skañuyatate, una laico te hachajat ukaja, ma trabajo umajlora ñamani. Gloria al Señor. Y con apachateja que yo calloitaj istatain ukaronak jajopaj, umawayuyanaksa, heitar payasinja, wali sustjatao jalakama, utaparo mamita pag ukaro, pajastasisa, warartasisa, iskapawayajataina. Itaikapaste, uparo komtapina, ukatzte, pensando que uka víbora, ¿no? Catares atak ukach achantpache. Uhanuka kunachusti. Ayukamba taikaj piensana. Pero yo calloitas taika paroksa tainawa. Mamá, maha keu ka kokanki. Maha keu ka kokanki ukat nairoj paljaito. Aniu pitatat sigarillonaka, aniu machher umanak umatate, aniu cuerpum skañuyatate, kunalaiko te hachajat ukaja, ma hacha trabajo humaj loranyama, ma hacha obra loranyama, sasaosito sano. Ni taikapa krikante. Yo kalyo ita hani amuk tain, munkante hupaj wali, sustjata wali hachawayan. Itaikaste seguramente uñihirutano, ni ukunas utkant kokanja. Algo sustpachata, hanuka ikayata ya sasao taikaj sataina. Pero yo kalyo ita hani ikante. Pak solamente samart an ukauhan umawayo waikasin samart asin. Esa. Ang akiu taikaja hausataina kolliri médico doctoraro. Kunalaiko te huawa pajani amok te irjamakanti, wali sustjatano, wali nervioso. Ukat doctoraj Porinitaina, uñijataina, uñakipana, William Marion Branham, yuqallowitaro, kakamaj paqalok maranijatainaw. Doctoraj sawayatainawa. Aniu kunas utikit cuerpo panaj. Solamente hupaja mauka nervioso, mauka algo sustjatawe katasi, ukakiu pasaway ganiu. Hayukam. Hayukamawa, acá William Marion Branham hupaja. Diosambe, Diosan arupa istawayatain. Ukats ti parlanya walach aspau. Upah unyawayatain ukat nera kataroja walja bishonanaka. Unyeste aitaina Diosaja maya, uka bishonanakaste, ukasitaina al pie de la letra. Aniupan taikapaj creyente cante, ni Diosan arupsiat cante, ni mucho menos aukipaj. Panakaja netamente católico romano o capjano. Ukampis kuna pachateja acá William Branham hupajyasta wainito janja, más o menos nia tunka ya tunkan marani pa tunka marani janja, ayuka edadaro hupaja, decides jataina, yosaro, aceptjaña, respiripat. Ukata hupaja, Iglesia Bautista, ayukaro, Puriway jataina, yosaro, katokjañataki, respiripat. Chimaparo. Oka Iglesia Bautista, oka no paj Diosaroja, sirve Guayjataina como más creyente, como más cristiano. Gloria al Señor. Hasta que oka Iglesia Bautista, oka no paja, uintawayataina Santa Biblia. Oka no paj kaltjataina, Diosan aronacapa, de itjaña. Ukan wahupaja yatek kataina kun ham diosar sirviña, kun ham oraña. Ukan wahupaja yatiway kataina diosario paichaña, cochonacam. Y finalmente, diosan aropa parlaña. Iglesia Bautistan
uka iglesianja, ma pastor, uparoj no mutaway jataina, como ma predicador, como ma evangelista, ¿ya? Hayu katawa hupaj kaltawayataina ministerio. Hayu kamawa akajilata Villa Mario Mranja Mucaja, acahora kanja kailti Diosana runaka parlaña, hasta que visionanaka huparoj arki, Diosaj oñastay, samkatoki, visionanaktoki, y señales y maravillas, hasta que ma orojopaja, Bautizascano, Estados Unidos marcanja, Río, Ohio, Sata, Lugarana, ma Kotawot Kataina, Ohio Sutini, Ukan Wahopaj Bautizascana, Walja, Creintinak. Una pachateja, Tunka Pakaljon, Creinti ni Bautizanja, Ukawa, Takenin Unikata, Alajpachatja, Sarakaniteina, ma Hacha, Nina Vizcaya, Ulumna, ¿ya? Nina. Uka kota, Ohio sataki uka kotan, uka haber lakan walja creintinakawa, katasina. Uka mbesa hilata Villa Mranja mupaja, wautis hatainawa nia, tunka pakalkoni creintinaka. Ukawa, ukaninach sarakaniteina, ukunjasasti waljaninakaw desmayab hataina, waljaninakaw kiltasip hataina, Walhaninakaw sustkasip jarakina, ukamau ukuroj pasawayataina, hasta que ukaninatja, mistanitainawa, ukapaspa aro, kaukir arotej, pakalkmaranej istikanja, ukapaspa aro. Pero akavisanja, akamarunakawa, uka ninatja, mistaniwayataina, uka aros tesanwa. Kun jamatej, Juan el Bautista, Kitasiatja, Nayana primera vez Hutañakatakja, Taki Wakistañapja, Hayu Kamaraki Humaja, Humaroj Nayaja, Kitasma, Taki Wakistañamataki, Nayana Pairi Kuti Kutaniyahataki, Human mensaje masti, Nayana Pairi Kuti Kutaniyahataki, Ma Taki Wakistañapao. Un jamasa wautisiri Juanaroj nayaj kitawayayatja taki wakistañapataki nayana nairiri jotabejataja ayukma humaroja kitasiraxma ayukmarunakawa ukaninatja mistawatana ayukatawa hukampe manifestasi Diosana Hayopaja akajilata William Marion Branham Upjaro Diosaj alawatapan. Ukamau maranakaj pasi tiempo nakaj pasawayataina, 1963 ukamaranoa, ukampi Diosaj uparo parlajayawayataina, kun jamasa Apocalipsis libroja, pakalko iglesia nakaj, kun jamasa explicasi, kun jamas ukapakalko iglesia nakaj, Kitis ukapakalko warawara nakaj, ukapakalko angela nakaj kitipris, taque ukanakwa Diosaj uparoj yaticha wayataina, ukato akajilata William Branham upaja, exactamente contej Diosaj uparoj yatichkanja ukampacha mensajipja parlaña kaltjataina, taque lugaranakana, Estados Unidos marcana, ukampe yaqachiqanakana, México lugarana, ukamaraki kaya África oxanacana, upaj hermanos parlawayataina, Yosana, Yatichata, Aronaka conatej sagradas escrituras cuan qilqatakanja, taqeu kanaka. Diosaj bendispa. Hayo kamawa manifestase. Kilata Villa Mario Branham, upjaro, Eliasana ajayupaja. Wasita tampe akahora kana, akakepa timpunakana. Uistawai, ukamata aka Malaquías capítulo 4, verso 5, ukaja, okasiwai, Diosaj alawatapan. Ukamaja,
Istawaya ñani ma suma yopaychavi ukatwa hukampi continuo tascañani aka posiri iliasana aka orakana unstatapata. Ukamaja istawayani ma yopaychavi qochu con jamasa. Kosiskayasa alaqpachankiruawa kusisitay q'usht'amaqa taqpachi mamampi yusaro q'ushta sasawaqa q'uchuq q'usht'ataski aka q'uchuste ayamaranakan yaqarakiw kunapachateqa más o menos 1980, 83 hayku amaranakaw q'usht'asitan ukhama niuka tiempo nakan otkanti cualquier instrumento naga teji churon hotki, ¿no? Teclados, baterías, taqiu naga. Ka tiempo nakanja ma bombito, ma bombito con lipichit echtata, marak acordeón, palma nakasampi, hayu kamakiwa yupaist atan diusaroj. Como yupaist eatan. Chaja, ka tiempo nakan hot jarakiwa distintos instrumentos, cuando cambira kiu diusaroj yupaist pero chaja
Istawaitano Canaira, Cocho, Costata, Indina Cajcun jamás. Acá mensajín. Acá tabernáculo del Señor Jesucristo, zona Villa Buena Potosí, Alto Pátalo Granja, Dios Aroj, Upaistataj. Bien, entonces Dios bendispan, uka cochorro, cochonacaja Dios ataquiwa, Dios cochonac taipin hakasiraki. Uka tao, Dios coistan Dios Aroj. Amachinacas cochopjewa, otanacas yupaichiwa, ukamaraki paxis intis Dios Aroj yupaichaponiu. Dios Aroj atarakistoa, cochuñasa, yupaichañasa. Dios bendispan. Ukamaja, continuas que quiñani, posiri, Eliasana, acahora cana, un istatapat paldas istanja. Entonces, kitisa posiri Eliasaja, acá kepatimponja, posiri Eliasaja, Hilata, William, Mariam, Branham, Upawa. Una laicotej, Upjaroa, Eliasana, Ajayupaja, Eliasan chamapaja, Uti, acá timponja. Hanancha ñataki, revela ñataki, Diusan imantata, arunakapa, kuntejaka qillqatan imantataki, Genesis Apocalipsis kamaja, taaqe uka imantata arunaka, hanastay ñataki. Hayo katwa Diosaj, akahilata Villa Marion Branham Muparoj, usawai como ma instrumento. Diosaja, ma hakpin usej, ukato keponiwa, obrapa, trabajupa, lorej. ¿Ya? Efesios libro en Qilqatawa. Efesios capítulo 4, versículos 11, 12, o Qilqatanakana. Siwa. Paispa Diosawa. Paispa Kollanajayuwa. Apti. Mainina Karoja. Apóstolo ñapataki. Mainina Karoja, profeta ñataki. Mainina Karoja, evangelista ñataki. Mainina Karoja, yatichiri, maestro ñapataki. Mainina Karoste, pastora ñapataki. Iglesia irpa ñapataki. Yusan obijanakap awati ñapataki, pastores. Ayukamsiu, ilkataj. Entonces, uka pechka, hacha, ministerio. Lorap hanyapataki Diosaja osiwa chachanak. Diosa osi uka chachanak. Diosa apte. Uka chachanakaja yuriwa. Uka trabajo pokap hanyapataki. Apóstol trabajo pokap hanyapataki. Ya. Profeta trabajo pokap hanyapataki. Evangelista trabajo pokanyapataki. Maestro, doctor, yatichiri, uka trabajo, loraña pataki. O caroste, pastor, ya, iglesia, iglesiana. Diosano vijana caparo, manca loctaña pataki, ukawa, pastor, awatiri, ¿ve? Diosa ukanak ajli, ya. Bueno, haquej monaspo fabricaña. Akeh munaspo yatichuña. Pero caja, aniki ancha avanskit. Ya. Pero kunapachatej diosat huteja. Kunapachatej diosaponi chihlianeja. Uka chacharoj apostoloña taxa. Chihlianej diosaponi profetaña taxa. Diosaponi chihlianeja. Evangelista ñataxa, Diosaponi chihlianej maestro yatichiri ñataxa, Diosaponi chihlianeja pastora ñataxa, awatiri ñataxa, uka Diosan chihliatanakaja, saitasi firme. Upanakaj arsopja poniwa kuntej qillqatanki uka. Upanakaj sapja poniwa akamsi Diosaj arupana. Ani upanakaj skitnaj akam yateqantaq, ka escuelata, ka institutut, akam yateqantaq. Ani upanakaj ukskit. Nuka upanakaj siwa, así dice el Señor. Diosaj alawataba.
Entonces, kun hamatik paltas isktanja, Pichqa kuti Eliasa, uñistañapa akawra kan. ¿Ya? Entonces, niya uñiktanja, nairir Eliasaja, propio Elías ascan, Elías desvita. Uklit atan Primera de Reyes, capítulo 17, 18, kan halita oestan. ¿Ve? Pair Elías aste, kun hamso instan, ukaja, machis toquera que unstaraquen, Eliseo sotini. Porque Biblia si uka Eliseo jaroa, Elíasan ajayopaj samartana. Y con apachate Elías anajayopaj hopjanganja, entonces, aunque sotepaj Eliseo chinsa, pero hopan trabajo paj loraña paja, Elías as lorque uka pa exploranja. Y quien ser Elías aste, que te toques un instante, Juan sutinino cachachaj. Ya. Papito paj Zacarías, mamita paste Elizabeth, upaste Juan, pero hopjankanoa, Elíasan chamapa, Eliasan ajayopa, ukamsiwa, San Lucas libronja capítulo 1 kanja. Ayukatawa Juanaja, kimsiri Eliasaj. Ukatawa Juanan mensajipaja, ma martillom psasi, urapar aren espadam psasi, porque ukama poninua Eliasan mensajipaja, rey achautimponsa, Jezabel, warmin orunacapansa, wali cholque, wali fuerte, wali inspiracionani, chikaraki, askiraki. ¿Ve? Ukatao Elías, primer Elías, todavía más desafío durante un tiempo falso profeta necambes. Porque un tiempo no falso profeta necaponino, o si pataka tanto profeta necano. Jezabel chica man casere mi zapata. ¿Ve? Ukanakaw chosar stayada enak yosan marka para uka tiempon. Ukataw diosak Eliasar aptan. Ukat Eliasawa sana. Jehová Dios atech Dios ajaja. Ukaroy arcañani. Bal Dios atech Dios ajaja. Ukar arkapharaki. ¿Ve? Ukam fuerte. Ukam durunwa. Pero chicanwa. Dios naruna kapaja. Ukamau repetise. Y ukapa espakirakio acá, puseri Elías ampis. Puseri Elías manifestativa, ministerio paj, trabajo paj, contej pocañapac, lorañapac, ukja, Elías, profeta lorcan, hayukapaispa, Ilata, William, Marion Branham, ukachacharoa, usi diosaj. Acá capítulo 4 de Malaquías, versos 5 y 6, ukakilkatanaka, okasiña pataki. Ukamaraki, Mateo capítulo 17, verso 11, ukakilkatas, okasiña pataki, porque ukauhan diosaj sarakiwa, chekpachas naera katja, Elías apone ujutani. Hayo kamau, han amuy kayaki. Hayo kamawa, de repente acá ahora cana, José Elías oñiste. Acá chacho usas. Hilata, William, Mario, Branham. Acá chacho usas. Uka tawa Hilata, William, Mario, Branham. Uka Hilata ha. Diosata que ma instrument ham. Y Diosajo para osi. Elías anahayopatahayoni. Chamapa chamani. Ukatawa, acá Hilatan mensaje paja, wali fuerte, wali chekaraki, y ukaste, Diosan aruparham. Ukatawa, acá Hilatan, la captokej, koyan hayoh, acá tiempon kananchoni, unajes, pakalko iglesia nakaj. Hitina kaponejes, ukapakalko angela nakaj. Y kunajes, ukapakalko sillo nakaj. Apocalipsis capítulo 5, verso 6, ukan 7 sellos. Sillondad. Han amuit kay. Han ko caballo. Huila caballo. Chillar caballo. Ello caballo. Kuns ukanaka significa. ¿Ya? Allah pas Dios aja. Ilata Villa Mario Braham Huparoja.
hanancha wayjewa. Kun significa hanko caballo, nairir sello. Kun significa paire huila caballo. Kun significa kimsiri chier caballo. Kun significa posere sello. Illo caballo. Taque ukanakawa hanancho taque. Ya, cuarto sello, quinto sello, sexto sello, séptimo sello. Dios haga la batapa. Hay uka trabajo na kapi. Uka aru na kapi hanancha taña paja katimpun. Pero chak uka hanancha ñata queja Dios necesite pi ma instrumento. Ya. Hay uka instrumento pi akahilata William Mario Branham Hupaj. Eliasan ahayupat ahayuni. Eliasan chamapat chamani. Hayuka tawa posere Eliasaja. Hilata William Mario Branham. Upampe. Akaora kana. Hokasiwai. Pero chaka aruna kaja. Haneo takin katokatakit. Ni takinis katokapkanit. Ukamawa. Primer Eliasan oro nakapans pase. Aniponiwa primer Eliasas katokatakante. Mas min arkana katan hiwayata inyataki. Ukamarakinwa paire Eliasan oro nakapans. Ukapa ispakiskanwa kimsir Eliasan oro nakapans. Ukatawa kimsir Eliasak todavía kunka karekatiwawai Juan el Bautista. ¿Ve? Anipuniwa katokatakante. Anipuniwa istatakansa. Solamente ukanina kaki istabjana. Primera Eliasan orunakapanja. Biblia siwa. Cantidad número un pach Dios aksej. 7,000. Ya. Pakal kawaran kanaka han kilt asipkit. Bal Dios aroj. ¿Ve? Ahora. Kau kiriteja, pair Elias tiemponja, también hukaninakawa istabjana. Diosan wawanakapa. Pero mayoría este rechazabjan, larosibjan, burlasibjan. ¿Ve? Y kimsiri Eliasan orunakapanja, lo mismo. Hukaninakaki istabjana. Mayoría fariseos, saduceos, hukaninakajanio, istabkan, niyakapkans. Todavía preso katuntatano. Carcelar uskut. Ukatsti ma warmi toqeo peque. Kuchokayatan. Ukapa ispakiraki niwa. Acá posir Eliasan unistkis uka oronakanaj. Así que hermanos, Dios hay bendispan. Ukamaja. Utiri programakanwa. Ukampi paltasipkama. Parece que orj nehil hawaichtanwa. Bueno, ukamaja. Ya está. Dios bendispan estanwa, taque istikirinaka, hilanaka kuyakanaka, humanakan hilatam hermano Lino, kakamapal tanipsma, kamaja, humanakaja istabjamay siempre, sapa, sábado wilhta kantatinaka, kamaraki domingo wilhta kantatinaka. Paltasictanwa, posir Eliasana, uinstatapata. Dios bendispan ukamaja, utiri program kamaya, Dios ampiki hermano nak. Apocalipsis 18:4. Ukar jamaste. Jesucristo tatitoja. Akam sasau artaniptam. Markaja. Mitsun hapjam.
Hanumanachik huchlorabhamti.